Kami tu media Lembang tu editor ben senglok Lembang tu ana tu kan undang nang citong dun anu kan jadi tong seperti nang tu mana ngaco hang ting kan nang tu nang citong dun pot ang tu ana kan siap kilo ati non kini bangke ni di life along isi turning point asong lo ni di student life ten ke di non political party alongan ni di siap daito so kelong kita sini di rata pan natin ni pada ini kan appointment nang ipibigay katong nang dikasuluji pan sinami kung banang tsuhan kasi kachengsi nili piniyabangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili pan Sarsing Phancho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen Sarsing Phancho ben chenglok da Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang atum lapen Omor Singh Tiso MP Sar lapen tak tim Karbi Anglong lapen doan BJP EM lapen ada MAC board chairman ben chenglok municipal board along chairman LEMS along chairman dan Bajar committee along chairman dan doan BJP Lembang Kubang Phi doan atung chingwai chingsai pen latung chidon sar pen nilipan nili biheg oso nili thek angda risita nilipan isi rat apartment lapen khelong ri apartment Karbi Anglong apartment apan BJP along isi mesen eklem kachari dunlong ya pan nilipan na daito nang ipi kasi nili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka churo kangtung ke Karbi Anglong Autonomous Council along at chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM sir alang ni phan nili chorolo hathe bipotna nili alang lilong nili claim dun longji lapen claim dun thekji to alang litum nang matha pen nili phan an so se nang ipakeng ki claim ke chok chielong nang pa chok ponji la kan so se iprang ki mesen asai ki claim long ye phan alang li war sai nang pi pot ni alang li phan ninga klong pen akiro pilo lapen an parta ladak BJP East Karbi Anglong along ke charipon a President Roland Killing sar lapen da Sarsing Phancho sar President lapen General Secretary lapen East Karbi Anglong BJP ada committee doan Lembang Kubang Phi atum finance tame nilininga klong pen alang litum anchurulo ate party along alang litum nilipang tame isi our side kam ki claim long ji aphan lapen mesen ben ki pa claim pon ji anso sin nang aphan nang pare pen ni claim long ji our side nang pi pot BJP a committee Ladakh district committee Karbi Anglong is long committee duma team aphan ta ni di kurwang pilo lapen an parta niliphan nilipini message long ji theklong lo je niliphan Karbi Anglong non hejong ki man pona MP Omor Singh Tiso sir alang listame niliphan nang kichuro lapen congratulate nang people alang liphan nili ninga klong ben alang liphan stame tapuson alang litumulong kemulong pamikaji our side nang people alang litum panda churulo lanchot kali Ladakh West Karbi Anglong a president Rodip Ronghang alang li West Karbi Anglong a president hanstame nili churulo lapen Bir Singh Hanse district general secretary alang litum pan pen atima hanstame nili ninga klong pen laso spokesperson long claim long palang litu mas tame churulo lapen Karbi Anglong Autonomous Council long Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon long team Karbi Anglong along kachirap dunduan na tumans tame nilininga klong pen laso spokesperson na niliphan daito na pipot alang litu na churulo lapen MAC doan EM doan lapen an parta Ladakh BJP along kachirap kachitodun da district committee pen ha apera committee long daito ke anatum ana phanstame nilining aklong pen koson si BJP aphan lapen Karbi Anglong aphan koson si ke claim messenger ma labang ke ning si pen ke claim long je aphan si apera committee village committee a level ana phantame nilining aklong pen choro parlo lasi non nili la kaduk gawe aphan komane aphan si nili kiropon dak morcha do piglang ST Morcha pen chenglok minority morcha pen chenglok Kisan Morcha pen chenglok Ladakh youth wing doan lapen Ladakh morcha doan atuman stame nili la puson pini
arpu kideng long pen claim dun long je phan kachi sik long bangke kadu kawe amorcha don masami nilihin pen akiro pilo kasi komani phan jong si nilikiro pon long kachuro pon long jong si mani phan bad de dulang pulote nili pan bianon tape nili kadu kawe karbiang long arat phan stami nili mithang a life along nili student KSA long do pon stami nili tum ASDC la pen CPI mela movement long nilitum ke claim dun ko an ke the labangke nilitum nalitum athengno si theklong lo lasolong batai karbia khelong isi mentune khai ka charbo long puchon si karjap tu nei ma pencheng lo kapre asai long jutang jubat along pencheng lo do an asai long an ma ke thek ija kong ki do la pen ka chini dunan labangke mithang akhei mithang long ri phansi ka charjap dun phansi do son thotsi la bangke political pen alage non political masti orientation ni political ta hai sida la bangke militum mangbong chingwai ching sai po la pen ni akinan sot ko pima bangke la SPCF lo decision la tengsi mili rat afana ko chikam la bangke mane SPCF bangke kabdu ko bi akhai da peacefully bansi claim asila da ke mane board chairman do mane MSC do la kabdu ko bi da do dak bangke और पार्टी लपेन धर्मो लपेन आखे लदाख कचित पुलोबे मोथे ओनली लदाख बांके नितुम बांके कार्बिंग लो अपन कि दामतां नितुम कादु कबे पेन इसे गेफ तो को कोसी सुलुक सुदाक तो को कोसी इली तो बांके गेफ बांग खिलाफ नहीं ओपिनियन दो सी केले दाम दे चेक दो पुलोतांते ओपनली डिस्कस नहीं दुकान सी नितुम कांगवाई लसला बांके अपोर डोला lasi jong si hala so pen si politically pen ni a problem do te ni SPCF अपन थाना त शिक्षा लबे लाबांग के नि तुमांग बong constitution do pot mohon so constitution ateng pen si nang tuma ateng do jai pon tri tante nang li bang non la case ni lo ta bidisar do bong lang la case bidisar alam long bang ke ni dovek nei pu ni pe non ke sitame reality alam si ni thanang tu maximum KSA advisor non ke nilige advisor cholo committee arlo ke advisor bolong advisory board long ke pinangan kapre ka din long ta political party na gachila po jene ni pil sitami nami tum langon jene ba dorok jong si CPI mel long do pulote non son jong si sumit long do pulote amlong jene ba non jong si inglong tholong do pulote superon men chenglong batum advisory board rason do lasila so dim long ta ni pi bang ke ala student youth la ke clean seats do nei jong si kenang so do ni committee tu jong si do no hala dat sta ni problem ave je jong si nang like non ke applicable karilo nang like non jong si advisor ke nang like nolo pulo de ni hala dat pasik sa do ji alam ke sita ni lipu bangke ini tu nge political challenge long si do ini tu ma kenang bangke ini tu dak carbon long political isi ini tu ma mithang achirai ko ma phana kenang do lajong si ini tu ma hin pe no si political true political solution kali pulote ini tu karbi akhai karbi long arad afan ke pajok ni sungkung kasi ini tu true political platform bensi ini tu akhai itu ma society kan pajok unji kusine lika believe dolo la so teng pensi non na bangke ni akinang so bangke ni student life kan bangke pajo pen ni ke non ke advisor cholo kasi duan alam bangke ni sitame KSA afan abangke ni advisor do advisor avelam kali do ana bangke ni mithang khei jutang mithang khei phan bidat la pen lo bachar di asong phan isi intang rak ke parja bolom nili jakong do nili buji do an bangke kwam le sung bustame nili la so platform men si ABC study li nanga chani posi nili la BSc bangke nili jakong do an nili pirthe do tik bangke cherap chito dun bomji pusi nale to mathengno nili pini paklaring tu jongsi la so KSA phan bangke nili advisor do avista nili KSA farman khei longri farman nangke apotai tin aja ka kisung long sta nili ajak duni kusi nang to matheng lo lam chak situ ini nang li BJP long ke join dun de formally ke comment ku pen formally ke nili ke to we ma kopilo membership pun membership nili ke lage nili ke mane goson lo nili hapu CPI mel halong se prank ke KSA long si do bong ma kidi la so pen bang det ke nili ke open si nili pen kuna si meeting do ma kuna si office do ma la pen rata pandani li thanda je ni tum ke non botai bang ke CPI mel long ke ni tum do dun delo la si ni tum ke Dr. Tuliram Ronghang isi ke appeal do je hemprek la pen autonomous state issue la pen border issue ke ini tum party pathinang nilo
ning si pepen ko so na tuwar pen si pachunjima fula so tuwar pen le itu camera pen nang ko arm pen nang ke ning itu garang li nong pen si klembong maksud appointment nang itu wis long BJP party long formally aku party membership orang kaya join asun lo ke lake aki belli ke ni lige anytime arang tu belum sidolo mati